dua bui jalur rohani ulang dulu nang pajupak kita di pangali bagas muna ima diongkom na say sinaw Oma di sono patu pahami di sono di batiar nami Oma dalam pasatabian nami marsoba tu lupa muna di ubason asa dong dalam nami menu songo paromen nami tujulu nami baru penon pasatan nami menon songo sibubuhay mabuhay na uli mabuhay na dinggan di ulota na law sila sa stokin naik jadi bagasan ni asa buin no tipakan no dia kaparhutulan non parjulu mazo pasat kami songo debatir nami molo tu pole kola songo non da bui tapatu pahami ima songo rigi situ suara do na kurasa na kuratia do sipir di orang masong kapal situ dua di mana tinopa golang-golang papakaraut na molo tu songo no pedabui terbaik kami songo sobanami ima songo dalam nami na manugu parumen nami masih marwani matari bata saya ditabay untuk makapas-pasuna sama di rezeki membunuh ngot dua mengujian itu tuh main pas tamu songon pas tabi amuna tuan law mga burunam main pelas rohanami mulai nengala umum sonari las marohanami pa ko katone na itu kuma bama tu komenta ko mana menu nanti itu bunganya mau semua Tuguma, bang, bang. Pita raya. Waktu dulu tak. Bang. Mento. Pita raya dong. Hotel Sony. Sony. Bisa bulat ko. Jadi songorima di Hamuna, Raja Nami, marga situ. Nang halut dia ka raja di huda-hudat tak. Manang dia ka hita na mardoka sahutan na tinggal di Sigup Pulo. Raja Nami, Raja Bulun, rohami di patakot ni matani hari o. Dia takut di hita kapasaulian, takut apa panggabian. Hubok kami do di son, ima namar miyak, namar kuar maon, sibuhay. Ang giyak ma ilaw ta di bagasan sa darion Oma na nilok di situ tua mabuhay na uli maon mabuhay na dinggan dihita sa luhut na marula buru terlumubi ma ima dia nakon namin alaw helamu burumu nagabi paromen namin jala di bagasan pitkion lasrawan namin alatang tok kita di bagasan akan masuk surat kita ima diulit na lain daw ng pasapasin namin jadi di bagasan ni asabuhi rapat kita no songon na mumulukon yan napunta si Doron itu hatta gimana masaro paso-paso pardonga sarepeon di bagasan ni upasat time matu hamuna di masih panganon databu gimana markuas si buhay mabuhay na uli mau mabuhay na dinggan di ulaw ta sa tokken na lang sila ta alay raja nami otik so hataw mon kurang so fusion alay marutuk songon pedagoy tarpatu pahami songon si panganon si buhay masih maruhani matari bata sa ditabay matong kapasu-pasuna batitik mana tinoba golang-golang pangaruh na malutong songono pera janami dabuy tarpatu pahami dia ma tuwa katikineng main lam tabba di kita kapasu-pasuna saat sulu saat matong tubaten di tigaras upasan time may songon si panganon ima namar miyak namar kuar si buhay saat mahita gabi saat kuna oras potong mahita tong diramot ituan kasalan itu tutup yang main rohani madapat kamu ala nang pasatamu dihan pakan tahu lima yang baik belum kita di bagasan darion
Bangkero hai mendapat kamuna pasato ke komison. Dia itu komison nasabna setahun duratai. Mulai takutah patu kurata binatang dua patu kurata di bagasan Siberion. Ini dan dinamun heulo kita. Ambil mah anak buru nenek tahu di bagasan Siberion. Dimakai. Mulai meja kanuli, meja kanadingkan. Mulai Siberion saya dikenai. Oras mahamu na sumangat, namangat ko na susajay, oras mahami na patupan. Gimana? bangsa di Benua Gijang. Pupuji pasana pami matuk tongwat mune badian Tuhan di bagasa tikion. Ala dilian hodo di ami hai pason nabor hatami siakutanami madapoto panguruan nami di son. Nuai naneng borhat ma boru ni huriami do anak ni huriami nama jalo pama sumasuon parumah tanggaon neberu marhite-hite na posom. Tuhan tuhodo pasa ton nami iba pere namion asa otokton na mangalian na ipason do tabisukon nasian ho asang giat rumah tangga na ASEAN na sida di jolo nami dumobi manang di jolo marhite iya de Tuhan nanguleon niak kamang bolu nami di bagasa senerion di antara ni pamuruan nami marga sitopo tu marga marbaung jolo ni ma jongjongi mauleon di bagasa senerion na de Tuhan di nama muka satu nama ngujumi marhite pangiduan nami elek-elek nami tu arupamu
Jumolo urasi dosa nami ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martamiak kami Tuhan. Amin. Di dalam kesenangan pun dalam duka, betapa indahnya berumah tangga bersama
kumaho ale di bataku, o ale raja jala tujuh kumakuanmu rugi salirin gilingan. Tipulo Jehovah jala dipuji usiaku, tunglah selalu doa hati pulun naik. Liburan, lawan berbulan madu, tu sada hutan
di sini dia orang masih ada lalu bermuda, gue di persejalan di sini. Lalu orang itu turingan ini jalan takon, nahu bahulonyon, yuk orang lalu masih ada. Nah kok mainan budai, lalu masih ada daripada mau bermudai, alai yang kurang malu ibarat nama puan, ada rumah bagian ini, so dia bukan rumah tangga Kristen asasi tona. Sebelumnya di ayat 22 didodok akaina ikut duduk tua amatan somon pangguluyun na tutuhain wasa pola uduk akaina tua amata mulu sentrika na kita uduk itu amate dan ale ada luar rahasia besar sian amata nakit adi pedang uduk itu amate alai tetap beribadah makaholoni mulu tabaliti tadi amina tabuka bajonol murarong tiki holang kita sama rumah tangga tabuka bajo Yesus 5 ayat 22 1 ayat 27 tata hal ini di bagas satu perjodoh hidup ikut uduk kita angka inata tu angka amat semua pagoloyun na tutuhani ala di bawah hauduha dan na ikut di bagas ke pasar dan ikut siapa kita uduk tu angka amat jangan tu kepala keluarga. Pengorbanan jalan ikon ada produksi rasa untuk menghormati, saling melengkapi, saling menyempurnakan los pasiko. Amin. Apa salah berwata makanya kita. Ali Tuhan kita taala amalan dari bermujizat. Mulia Tuhan nabi Tuhan secara asli tolong Tuhan. Panari orang Tuhan di bagasan permulunan. Ketika Tuhan mengajar pasu-pasu. Neng ajar pasu-pasu juga sama anak rukun Ibrahim ajaran Malaysia Tuhan asa boy nasi dari keluarga Kristen Sikirun boy nasi Tuhan patu Allah bagi roham di bagasan
akupna. Akup nini dok Tuhan Yesus, kedutna paulakon dan diulina ia soalan yang mainan, napalaku pos selalu. Kangarakup donang nama buat nasirani, atau nabi nadongi debata, dan jadi siram menjolma. Kristus nama kaholongi hulei, jalan nama leo jadi nama pokoksa. Unang kamu berpak nasina, ikon maroha amu madongai nasina, sakabay namu nasina, sokondoan panen ihamuan naso-nasonya. Dungi sawalondorido hata debata to akaburu-buru. Dioloya kaparopo mabawana be sawan pagoloina ditumani. Ay bawaido uluni parmihutana sawan Kristus uluni hulei. Ikon motor, porman, toman, madrongan halapon daun harimon itu diparangi di buru-buru ni. Di mana akan dijolong di debata, do dijolong di jolong. Atau sawan akan nama parangion hatan debata namu. Sebelum para sinroham do tabasaro, do kasere roham. Masih kaunian mamu do masih sia-sia. Selalu kriti roha, mu rimas panondahiyo do pahisayomi do masih hamu. Awai kita selalu nai masih haluan mamu. Aido rau-rau ina sundengan. Dugi dami nasihat debata, imam agarajai bagasan ramuna. Jala salubut nabi naik pulang makriti-hite haka manang perbanengan. Totong mai mariti-hite Tuhan Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai ramuna dohot ulauna. Atau muna diri ramuna debata tari uturu ni papanan saribeo. Namanu kuma awun wain kubulu bihu ale pamori sipirgo marpau. Olo pakai tunjoko dijolo ni debata. Na upoto salubut do dijolo ni akadoma na murison. Na ipangido rohamdo siriris itopul. Na irimon gabedoan musaripe. Olo doma kaolong ibana siya nasa roham. Dot manglaw siya nasa dugong. Puhut marparangin parangin na dia rakdo ibana. Na olo doma mga joy-joy hanggalem na. Tunsuro murang parangin jalan setupa paulamu manang dari konomu ibana kaya magisira na mater maksud mulu lang sadar ang mamuluri sa lutnay dok makul. Saya dipagubay ni mga mangulang. Naman maaw dok ibo alay pinang siriris itopun niririk ni sipirgo markaumon galibangan na saripe. Naulo mga jong-jong bijolo ni debata na upoto sa lubut daw bijolo ni doon na kumudison na ipangilo rohamlo sipirgo markaumon gabe sinutumu. Olo daw mga walang ibana siya nasa roham. Doon magpangalaw na turing kaladang kong ibana. Doon magparami ang parami na dadiya pabuhay Kristek ko. Jalan na sutupang ay nolong ang talikolong ibana pa'y nagsirang hamater ang sudut. Moro lang sadar ang mahulog sa lutnay dogma. Atong masih leontan siyang mamu pabuawak ni man. Naposuni debata doa nama buan hatana tu kamu. Marhite-hite guar ni debata ama anak loto di porbadia doa mondok. Napina dong di debata dan jadi sirakan di jolma. Amin. Di pasu-pasu jalan dekamoti Tuhan debata. Di sordako Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala asima rohana bidahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala di pasar romadame na tutor di munabe. Amin. Nomor 245 garis miring 01 garis miring 070405 garis miring Sadar Mami
2015. Goar Tirgo Marpaun Tubuh tanggal 10 Maret 1920. Doh Kriris Sitopul Tubuh 25 Oktober 1922. Bunga majalah pas-pas Pabagason di Hurian Kristen Batak Protestan Tutup Resort Abarita di hari Sabtu 7 Januari 2015. Si Paino alani tadi konon ihalang do amanah do inana mangakupi dengan saribena jaga bisa dadaki dolasian nanwe tak surat di Efesus 5 ayat 21. Pardita nama pogasi pasu-pasu pabogason, pardita Eva Warrior Menggulan STH, pardita KBB Resort Abarita, pardita Rison Menggulan STH ditandatangani dan distempel. Saju